noma ngihamba Melusi omuhle yazwezulu nami ngumntwana omncane kodwa inkosi uThixo lenkosazana ngiyibonile nendaba yayo ngayizwa unyaka ngithi kwaku 2012 icala leli eliphelile namhlanje kwajapha abaningi lalisavuda phansi ekhuthele kakhulu amaNazaretha elambela icala lapha eBria kunamatafula adayisa abantu kunomshumayeli wakho Nkosi engcwele Nyazwezulu nayo netafula lapha eBria mshumayeli ucele wasesenze sasithi masibuya ngale ecaleni bese sihlangana khona besithi ngidwa le ndaba ngelanta ngangena ngaphakathi enkantolo bese beba nokubuza ke mabe ngibona umshumayeli ucele lapha eBria kuleli tafula nalo sekukhamu inkosikazi yamaphendwe ematobela iyamazi ucela iyona iNazaretha iyiRoma iyamazi ucela ngoba nayo athi netafula lapha eBria isifika kuyambingelela uyavuma ithi amaNazaretha agcwala itheku aphungaphi kubuza le nkosikazi ibuza kuMagaya seyachaza umshumayeli hayi kuphunywa ngapha ecaleni ngale ngasemtateni isiqonda yena-ke le nkosikazi ucele ithi lawoshembe njengoba bebabili indodana yalo ohambile nalo omunye ngingamazi wena ngakuphi ibuza ucele njengomuntu emaziyo saphendula uMagaya ngokuthanda kwakhe uNyazwezulu usethi mina ngasale ebuhleni ngikhoza inkosi uNyazwezulu siyathula le nkosikazi yambuka esathula lo mama usethi lo mama mfana unenhlanhla uthi ngibona mina ngiRoma angaze ngimkhonze shembe futhi angiboni ngoke ngimkhonze ngoba ngizalela eRomeni ngikhulela khona mina ubaba wakhe sesho inkosi uThixo lenkosazana ubaba wakhe lo shembelisele la ebuhleni ngangifunda naye sasiseclassini linye ngineminyaka yabo 12 13 wayesemncane kakhulu ithi sasifunda naye eclassini ngeke yange ekhaya kithi usho le nkosikazi naba kashembe
mina mangizwile yayithola inhliziyo yami ngeke ngiyifiselele umkhandlo ngoba laba bantu Nkosi njengoba beze lapha baletha inhliziyo zabo Nkosi kuwe uma umuntu umnika leli thuba njengalelo usinika lona asukume akhulume indaba yakhe uyababulala laba bantu bayihambe bengaphethe lutho ngoba laba bantu Nkosi njengoba bezela bafuna indaba yakho ithi Nkosikazi wathi ngelinye ilanga ngathunywa ekhaya njengengane ayikho ingane engakazithunywe kubo ezweni nakuwe indwedwe ithi ngathunywa komunye umuzi ubuqamamana nasekhaya uma uyaza umuzi kunendawo odlula kuyo le ndawo ayihanjwa ebusuku ngoba ineyipopo uthi le Nkosikazi ithi ngahamba njengengane kuthiwa ngiyolanda into ethize kulowa muzi wakwesibanibani ithi ngafika lo Nkosikazi engithunywe kuye lo mama engithunywe kuye ngamfica ngekwapopa ukuthi ngihlale ngimlinde ithi kwaze kwashwa ithi ngihlende ngicabanga le ndawo engizodlula kuyo uma sengibuyele ekhaya engahanjwa kuyo ebusuku ithi kwaze kwashwa kuthema kuhlwa wesefika lo mama nasemniwa lento ebengiyithunyiwe ngasenga ithi sebusuku ngizodlula le ndawo ngingane yentombazane ngihamba ngedwa ithi ngicabanga ukuthi ngizokwenza njani uthi mfana wami Magaye ngaleso sikhathi ibandla liholwa umkhulu wakhe loShembe enisele naye ebuhleni umkhulu wakhe omdala eshila ngaphuma sikotha uManda Sithebeni onjengesonyana ithi ngicabanga ngithi uSibanibani umkhulu wakhe uhola ibandla ubizwa ngoNkulunkulu ayengimbizi ithi Nkosikazi ngase ngiguqa ngambiza nje ngathi Shembe langa lamalanga ngiyengizwe bethu yabasiza abantu ngicela ungisize ngidlule la ithi Nkosikazi le ndawo iyihlathi ithi ngezwe ukukhulumisa phezulu ehlatheni lathi lalela kunengane umfana ezoqhamuka lapha le ngane umfana uyayazi kodwa kuphela uyazi ukuthi yubani iyini ithi Nkosikazi ngasenima uthi lathi lelizwe ngane mayiqhamuka izohamba phambi kwakho wena usuyibuka isiphumo izokudonsa nize niphumele ngale bese uhamba ekhaya uShembe weManazaretha kadaba uNkulunkulu wena ebuhlungu unyazo lwezulu esiphila kuyo la ebandleni ngicela ukuyisho ayikho baba into ebuhlungu njengokwazi umuntu ongakufuni ngoba kuyenzeka abe mdala ngeminyaka kuwe kuyenzeka abe mdala nangokugcoka uphoqa ukuthi lo muntu mhloniphe kodwa yamazi inkosi unyaza ayifuni ayikho inkosi yamakhosi into ebuhlungu njengaleyo usize siphila kulo kuleli bandla ube hey ngabiswa inkosana lapha eMega City ithi le nkosana kwathi uJuly is telling sithi uboneka mayithithile lapha phezulu khandwa kuba enkonzweni akekho soke ebheka umuntu uthi ulandela abantu ababili inkinga laba bantu banamagama la esontweni unayikho inhlamba ababengayisho beyibhekisa enkosini unyazo lezulu ithi le nkosana kwapho uphangela ethempeleni ngiye ukuthandazela inkinga zami ngithi Shembe yenza laba bantu ukuthi besule encwadini yakho usize siphila kulo lapha ebandleni kodwa Shembe noma singababona noma singabezwa nyazo lwezulu uthando olutshale enhlizweni zethu ngeke bambenzele utho ithi la Nkosikazi ngathi ngibona ithi ngaze ngacikitha amehlo ixoxa uMagaye obuza uMagaye le ndaba anombuzo ngoba niyamazi cele wasesenza ithi ngaze ngacikitha amehlo kwakha ingane nje mfishanyana ithi ngasenganaki into eningi ithi ngasengilande ithi lokuthi ngiyayibuka le ngane uSibanibani wemfunda naye eklasini uthi naselikhulumisa lathi lalela lathi ibona le ngane yathi ilandele izohola ibandla emvakayise oyizalayo ibandla njengoba
basola phelile manje icala phelile umsindo ubamba la South umsindo ubamba la South fanele phela manje umsindo subana kakhulu kulicala ngokuNkulunkulu wethu sephumelele ingane yabakhanyile ebisebenza lapha ngaphakathi sengihlala phansi ebisebenza lapha ngaphakathi enkosini emhleni yenkosi uThimbo lenkosazana iyisabatha uyaphuma ubaba uze sabatheni inkosi uThimbo mase buye endlini usebiza lengane yakwakhanyile uthi wesibanibani uyibiza ngegama awambe umbhekele usibanibani esho inkosi ephambi kwethu ngoba ngiyibonanga angimbonanga la ejwayele ukuhlala khona makusona awambe umfuko yaphuma lengane yagijima mfuna uNkulunkulu ophambi kwethu yaze emthola athi baba uyakubiza yahamba inkosi unyazo lwezulu ufika yagukala eceleni lengane uyabona labantu abasebenza ezulwini noma ngakuthiwa wazizono zabo kufanele wehlele ngezansi ngoba kunezinto eziningi ubaba ayikhuluma kubo sicela nyazo lwezulu singaliwa ngabo uma nje amacala lakho umuntu osebenza kuwe baba esephambana senze nje singamboni hlobo wasegcekeni siphambana naye singamboni manje inkosi iguqa unyazo lwezulu iguqa lengane eceleni uthi baba sibani baba ukuphe esontweni njengoba kusonto waphendula ngaloo ndlela aphendula ngayo engicela ungayisho isithi inkosi uthi ngokuye wamaNazaretha anomelele intweni njengale ngizisho ngoba kuyoshula msoselethi banduza anamandla phekweni manje kuyitshalile enhlizweni yakho iyomila ngisho bengafuki ithi inkosi unyazo mayiphendula isithi inkosi uThimbo ithi hayi wesibanibani ungawesaba amaNazaretha ngoba kusasa uzoba uNkulunkulu wabo bathembele kuwe ungawesabi amaNazaretha owajwayela ngoba kusasa uzoba uNkulunkulu wabo bathembele kuwe ngoba engasekho mina konke bobe sebekubika kuwe nichasibile baba uma nishubu asimbuka sihamba nani nishubuke sinithanda sinhlonipha sinkonzi nithasenze nje baba ungangali inkosi ithi inkosi unyazi bantu abasha ushembusha empini ithi inkosi unyazi asiyekeni WhatsApp sengiyayibona lento baba ayethi asiyekeni WhatsApp lapha WhatsApp webazali bethu lapha WhatsApp kunento ekuthiwa i-status oyipostayo ipostwe uwe lento ngiyibona manje uyabona umuntu uyanda ayiposti into angayifuni lapha kunabantu esinabo la abasaposta abantu abasethemba izinto uthi basiya WhatsApp nje ubaba akafuni sibonana ukuthi sidonsa ngendlela ezehlukene umposta kanjani umuntu ongumfuni ubaba wakho anthina njengoba sila ubaba wethu inkosi unyazo lwezulu umposta kanjani umuntu ongafuni ubaba wakho nangu umbuzo kuyawushiya ngihlala phansi manje umposta kanjani umuntu ongamfuni ubaba wakho istatus siyinhliziyo yomuntu ngoba kwistatus umuntu uposta izinto ayithanda wona uposta umuntu angalena nje ingoba uyamthanda ubaba Nkosi busele kuzwini